हाम्रो सानो बहिनीको ख्याली चाहिँ धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो र धेरै जसो चाहिँ कमेन्टमा लिम्बू भाषादेखि पनि भन्नु लाउनु न भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो। सो आज मैले लिम्बू भाषादेखि नै लिएर आएको छु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सुनेर इन्जोय गर्नु होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। यरी यरी नोगेन adangma ekerek asewaro hangpareng tangba adangba phakang sewa adangba angdong pung phekte pung nam sere adu khisale thitne chikhali patung ile adangba ingnam sere thak thak ma thaki thatum la a thitne chikhali adangba patung la a perem na chati satung ile thitne chikhali adangba patung ile kesang la kehi lungma pohi paidari kalam atumbaro taksando fuganju adangba taimenjo patumbaro reni kofa yapse sare khali palama adangba khepse sare mongsirai maina chadun mele akirik ani adangba adun mele tin khole pathang khepse sare thikne chikhali adangba khepse sare netigan jangjanga dukhi sali khali adangba thang thanga kholayo banago heke raklo adangba akhali heke raklo phaktalung thodo se lung phung heke nuba adangba lunga phunge ke joba singi kheri baro pampalo tajeng adangba pheri baro semikla khoki yurum baro adejeng pan adangba surum baro asewaro yorik yorik ruwen sewaro